Yang puna magpu sarasna sarman impact news ki manung taram nok sare kasi ki topic se manung ki topic se border security and arms trafficking hai bistane madu di kari dagi lakun har kanda NIA Mizoram gi resident ama jaga budi Mizoram gi mamit hari ba jaga tu dagi ni phari banu pa se aduga phari banu pa se mathanda khak oi daba group oi hai tai group se yamna well organized oi ba duguma group ni aduga hairi ba miyoi sing sidagi maroina atopa yum thangnaba atop leibak haibate yumthang na leibak si foreign country oidoi country dagi maroina arms aduga moina haibasi ammunition yauri aduga explosive singkari singsi moisi yam kuini gi mang dagi moisi trafficking Mizoram ta pusalakpa aduga atop region se north ki region singsi oibi ai masida supply tawba aduga karigum kan da yana mention tawrisu hanana makoina already pi gi phasu leire haibani aduga lai wafam di Farakanda NIA part of investigation that they delayed aduga hangai ba hangdi aikoi gi oina haibate India gi oina pum namu yang pakanda entire northeast ki kari state sing sigi border security ki matang ama aduga international kari sing abo khoi gi international boundary share to rokpanina swai gi security si yam concern orok haibate aduga atop lammamadagi atop leibak amadagi khulai aduga pokhai hanaba masak amasung nongmai maru sing kari sing pusalak pa hairaga dadi border security si question nama mark ama kan chawna thokli swagi areas da aduga kupna khana jalama tanjani lon lengjen bi guest sing di huji ki oina ai gi yet ithang thang phambiri basi yumnam premananda head and associate professor law Manipur University ni ai oja premandu taram noksari adu oja premandu ki oida ai gen hek yeta phamina jeri basi pradeep phanjobam editor IRAP ni ai tamu pradeep taram noksari ahum suba khurai jam thoba vice president ipsani arms trafficking pose siam chawna cox bazar som changa siru se lakse khui thaina operation bluebird gen tawdana som da kulai me pasal phan to ki meti harol gi ore me lo managa gi ore plop don phan to ki ba alpha le ngan alpha na su silaga moi gi arms trafficking pasal pa huge consignment pasal la mena ar se ja moi arms dealer kharli ta sina kulai sa ne illicit kulai yon me kangbu lebak khara loan order khar che to lebak sin gi am lai moina alpha gi hadak lai kama alpha mirage of dawn nam thol blo ri gi to se cha ko route me am khang kulai lo khum sing si asomgi Romania degi Kazakhstan degi asom humoina route asom sem lori aduga amana kamai to geda khoi gi thaina gi lanyam kan thenar ba Cambodia gumba Khmer choi le ga sa moi Khmer si disband ro ga moi khulai yon thok ha gi wave sila mi bo asmai khulai lo khum si mai le yeru ga no ba haisina khai gi geopolitics matungina mai mating pana bagi ade leba am ka to na ba bisa khulai pangchen be adu posle re adu swai si kitang lawless hoy khum hoy khoi gi Burma gi corridor hai dar Burma de upper Southeast Asia sing si adu sirigi arms trafficking posam chong tor me adu haji gi khulai gi score se aya ma si mai da ge da khoi gi Burma rom da Myanmar rom da hai da Myanmar ga kachin gangule re kachin su haji diam kan khulai mai training diam tor ga khulai ga yam tharo khari diam kana to dia duga wa haina ga chance te leba community nei moi si China ga san ba Chinese Mandarin ga slowly aduga Burma wi jar China community ka haiba hom lady moi gi sipai strength si Myanmar gi leriba insurgent groups man moi ni chau China so help to hai dare adu moi through the sam lai khulai se aduga notice lai khulai ki bo aduga anongba Myanmar manung gi hoda anongba insurgent group thok pada adu insurgent han leader man su moi supply for washing in to heavy posi yam chawna intelligence post le ro ga atang phone ba haitare handak tang tra mari da am jun silaga but lenter na ga mana lecture to dorina so start phone oni mai lecture do ha ta re ro ga marks interaction to kan sita magi lecture sa du odor kai ri khoi arm supplies kai lai kai se ada sita khoina ningsang bia se khoi gi lebak thoi bi rang sita budi sina hena action so to ga khoi gi khulai se le ramnya kanam se le phan do pot le re adesi matang sira khoi gi abgana sida lan thok harau kangbu se kana haro ge hagan khulai sab kangbu jam harau khulai sab kangbu ade khulai yole kangbu se si profiteering to kan sida yam chawwa international involvement se akoina illegal channel da akoina mathai khulai khara pusal khojak ba hairena legal channel si to si akoi nam job script like kana gi military industrial complex kana ta sengna leba chok chok America ko hema herone moi de lady ba
aircraft saba F-16 sariba F-22 sariba Lockheed Martin kind leba aduga moi gi engine sariba Boeing moi man moi go interest ho yawe na khui land to kan sida adana moina Middle East land to riba adu khui phati amarom na phati adu to de adu Al Qaeda thenari ni kholi haiba adu tunglom na muk land si tora kana makangbu karbar chaw to kangbu industrialist map si moi le haiba gi jom si military industrial complex sida khui na small scale ya kiting picture scale sida akhui som chap chan le khulai si land tora khulai yon ba maru yon ba to se pe hatan ma kamus le na asigi ma mi ne akhui na som uri si jo do som akhui border si su yamna kana si border su oiba he border bul kan le jakum ta sena akhui han su jaru kan lo yai ko adu adu ma thot su nga ko su ching ma na doroga nga ko su wa hom oiba adana museum ta da hom hai tare adu phu pa pa pho yam do in tore adana thai ne gen ma sigi trafficking gi do si samudra mi la ga cox bazar mi la ga de kakhla pes le re adu som north side gi som gi war territory gi shan states gi china de haidara chang khulai le re sigi ru se le bi na dum sigi poseram thokani akhoi gi section na ngak tra ga di khulai pusala pusi adum pusala khom ji phazan nei bi na khara dim chang kan mai tham jaga masi ke no ni ko seng badi si sam na akhoi gi khoina isolated case ni ying ba yar da si NIA na fari si NIA se khoina National Investigation Agency haire the high agency si sam na leiba agency na te ba si akhoi gi law mana semba agency ne statutory agency hai ma si National Investigation Act ana 2008 Act of Parliament ni 2019 da amend to my act se an NISC akhoi gi central government na constitute to bani ma si act si makha da adugi ma gi composition du chattabi da NIA na khoina tawdu si maru in national security gumba adagi di akhoi gi sovereignty and integrity of India da kairakpa ade friendly relation with other foreign nation adagi di NIA gi mana lokhpa ya ba offensive crime sing se ma NIA act schedule ma yauje an schedule si makha da le offense ni mana tawdu si han ma yam yawrom de 2019 de amend tore an masi se khoi nei na ba chumren khale maru explosive substance ek ni le India ge khoi bomb top tori mayam se explosive atane an explosive substance gi magi maru in section moina 6 hai section 60 tori si de khoi kanoni khoi gi aini ya da mong da boom guys di only magi manufacture to this government gi wani na government na yar ba duni aduna ta amata yadra mong da mangon da boom top le ma pha ba yare si NIA gi jurisdiction my schedule offense hai khoi na hai ba adagin unlawful activity prevention act 1967 che masi makha da offense tawraba aduma NIA na to ba yare adagi amana akhoi terrorism gi sa convention ne le India su part of sa ni adugi terrorism gi mathakta convention ma India yauna party or sign to ni lay madu makha da any offense hai di terrorist ki mai le na ba to sing che NIA na pai gani adagi atopa offense ma ama 2019 hapsa le si akhoi yam nungai ba ma si Manipur ne di am no fai si 2019 amendment to NIA act se na ka da IPC ki section ko chapter number 6 hai section 121 da gina 130 offenses against state hai ko na waging war ga hai ba Manipur police attack to re ga hai sing se suma sing loi ba NIA ki jurisdiction la ai hoji masi ma khoyam phaba waging war against the state is NIA na thigat pa yare ade amana human trafficking gi leire du ma yakana mai leina dre ade arms act ki section nani section 25 no leire arms act ki arms act ni khoin license gun ga hainai se arms act ki makha da akhoi gi illegally my in possession leramba aina yada section 27 gi makha da ni khoina aina yaba arms pai du se arms aina yadaba weapons mayam pairamba manufacture toramba transfer toramba masi yam loimba NIA na paiba yari si case ana ina samna haijaraga NIA na paidu suzuki do explosive substance bomb mayam to mayam Manipur kapi se this are the part of NIA gi jurisdiction ni unlawful activity prevention eki makha da terrorism na tawrisi NIA makha da ni ade sa convention gi terrorism gi prevent tawno India no sign tawba si makha NIA na packet pa yai ade atop offense IPC gi section 121 to 130 offenses against state si NIA na paiba yai aduga akhoi gi kano do arms eki makha da section 25 ki makha offense tawm ta ga di any khoina weapon mayam pare sa le hai na uja weapon mayam si power part NIA na sida adum schedule offense yawe adagi di ban ITA ki makha da akhoi gi cyber terrorism gi procedure NIA na pai bi aina thamjani ni kaina kan da si pose khoi NIA har khoina isam sam da khalle ba NIA si NIA Act National Investigation Agency eki makha da tawbani aduga aseng badi NIA na tawri kholi state police ka mai le ni
state police ki magi cooperation pidragadi NI Act the high city masi anini amana akogi CRPC haise the Code of Criminal Procedure haise masi makada section 154 ki makada akoi FIR do first information report adu police tawdabaneba adu tawraga adu report to central government the pigadone submit tawdone ba central government na within 15 days manungda masi NI gi ngasai gi magi NI atop crime mana pairoi huji ain haiji ki crime mayam mai schedule lo yawdo adu da chanbra chandabra prime physics case level later central government yengane ba adu NI da sina do ne adu NI investigation hor ka do ne adu ma machine state government da hodoi ni ko state government na tumin le NI na case da mai chola we NI na sumo to lo ko pisu yai mana sumo to lo kholaga mana thigat pisu yai ba masi ko mun na khangom changi aduna akhod NI ko ke le special court ne action yawje ba ne adu hoji ki posidi akoigi Mizoram dagi handak phari se masi ain khambada akoi di yeng gadosi rang par dinu thambiri border gi poche masi mayam maroi ba akoi 1643 km ne ba India gi Myanmar border se aduga Arunachal Pradesh da 520 km ni Myanmar ga tawrisi Nagaland da 215 ni adagi Manipur da 398 km border with Myanmar ni adi Mizoram da 510 and sina border se koi porous hoiba porous kana tre no border ni kem nei trabane sidi border bo haiba yada ni sidi ba mta da ni Myanmar gi territory kadai India ina kadai no mi kayam sang di no cheneri senera ko kem bap ta drabane ade free movement regime regulation ba duna hujik phari si yamna maru ai masi Mamit district phai ni Mamit hai sidi Myanmar ga thangna deba ade yam lu do sidi Mamit ai se soma kalom da leidui ni magi Mizoram map si yeng ba da khoina tawrisi Myanmar ga thangna doi si Samphai ba district thangnarani adi Sarchip thangnarani adi Nunglei thangnarani adi Saiha thangnarani adi Longklai ba district manga toksi Myanmar ga sang thangnar khado ni masi che tawraga adi Bangladesh ga thangnabana akoi gi Longklai kha thangnarani adi di Nunglei ga Mamit ga si Bangladesh ga thangnaw doi ne aduna soakan gi district manga mu le pa si loina thangnare ba Myanmar aduna ain khamada Mizoram gi sigi train se masi dangerous ni aduga aina nga sigi khana base mayam thamning se akoi hana su yam high grabane impact tv kuthang da akoi mayam da yam kanna phongtok sakhrabani akoi da toy war se sam na mi khana haura ga ekta lan tawna banate sida akan ba foreign conspiracy adagi di foreign mercenaries se akoi na khunekta promise sama tawga lan ya hon bane an foreign mercenaries mayam yawi an masi arm trafficking report lay drug trafficking arm trafficking pun chatne 9+ months the ammunition ga weapon ga si swa watan supply tawre ne si kai na ju ikira ran khangboni an hoji phai si Mamit ki mini phai si chenari se my team se my ming se akhoi newspaper thengna bada lal ngai homa ka mai ming se aduna Mamit ti phagal amni hong si samphai de kai de ne lai adu di whole Mizoram si loin chenar bra kai na khoi achau record am le bra hai bagi pot am lae aduga aina mase thamjani na mase su record am yeng bada hoji tholei se ahar banati May gi 4 de hore May 3 de gi ni na khoi sida conflict lai sa May 4 de gi phawa hore 2023 da either Mizoram police na phawa ma Mizoram police ka kano mo gi crime bureau gi kamu du phawa ma asang na phawa ma May 4 da phawa hore chobo si chobo consignment ko phari sa not only paisa su yawi paisa du lakhs of rupees phari ni with lot of ammunition adagi weapons pa yanga June 6 da ju phare adagi July 11 su achoba consignment of 5 mesi the arm trade ki adi July 24 da su phare asar phane phabani adi October 9 da phare December 3 da phare December 8 da phare kam phagala khunu di sidi phaba du wari ne phada mayam su le ramane ba police na phare sidi akoi ki tips of the iceberg khatang tawbu man kaino ma criminal ne sidi arm trafficking hai sidi samsam na mi amani na te sidi international well organized crime ne sidi drug trafficking ka arm trafficking ga arm trade sidi five one te pull up the whole prithvi ji samnari neba aduna sida akoine 8 incidents ngasi gi tharga nahan gi 26 December din phare si bam tharga sida the police na phaba si nipala phare nipangi ain kham yam phai paisa ju phai crores of rupees phai adagi ammunition phai adu weapon phai yam phai si me pull up akoi gi kam da thamadi moina phagi sing je akoi gi impact tv gi kaino se salloi impact tv gi office Moin phare khulai ang salloi adun takpo di yengodana si war si not only koi police ta de the army da khana kapana te foreign report ma yauri ngarang phagi bagi report se hai in terms of magi law and order gi aspect gi yenga di it's completely breach of national security India gi wena ko adu gi podam yam chaung le re hasim dia mai shin ulle
aduga maduda Mizoram government gi role ji kaya yamna involved tawi both in positive side and negative side haidi sigi small arms and ammunitions explosive sigi trafficking smuggling sigi ga then drug ki akoi gi Manipur romda leramba transit to Mizoram lomda alternative route oiraga Assam power satpada phagalai ba drug mayam gi lai pon mayam si sigi whole pochi masidej da Mizoram government as a lady ba kanosina magi role se karam da kamai yawi no habise madu tackle to budu yawi ra endorse to budu yawi ra have aspect ama basi akhoi nei na da ba ya da pon madu aduga ai gi wena di aina pukhachaning ba aspect ti asigi pochi ngasi di hujik pudi akhoi mangda red handed loi leire prima facie evidence loi thengnare ama tore yana investigation tawna phaba punba yawre ama tore ko si mamang da tawpe onjo hai mamang de khoi dum Mizoram has some role to play in Manipur violence habise masi khoi hanade dum hairaga lai si haibi maram si ai point ani hum dum puthok chage Please go ahead. number 1 da Mizoram gi government na asigi lairiba uncontrolled situation of international borders aduna maram oiraga lots of illicit and illegal activities mayam ama from across the border dagi Mizoram lomda tawra kanda north east da piraiba magi impact mayam se si mayam se laina free movement regime si India gi union home minister na masi koi lothuani harapada they protested number 1 number 2 Bangladesh India ani gi marakta leiba yamna rigid oiba ekogi international boundary fencing ama tawri se sigi model sida smart international boundary fencing si Manipur sector Mizoram sector sona kan gi lemor bidasu tawrani na home minister na amasu haeba ikoi kuidana adu su mo oppose tawa adu tadi if the state is opposing the security measures of the national security of India sovereign territorial magi security dugi aspect India ga mene local ko thabak ta moina fuong na openly state na adumaina haire ise thoi ba thodok sigi yenga di hari ba sigi thoi ba sigi cross border illicit trafficking of drugs and small arms and explosives and all sort of illegal activities mayam se masida Mizoram government si are they indirectly endorsing that activities or are they profiting or benefiting from that haiba wahang mayam chawna thole similarly ko number 1 number 2 da Mizoram gi chief minister hanagi du loi ram tung handak ano election toroga nauna wasak lorok pachina mana magi first election vote thadar loiraga magi vote haidok gi mikup ta haiba mali mogi yamna popular oiba tamo ko yaina ba blood is thicker than the water moine he haiba asomda leriba mogi kuki jo adegi mizo zomi mar chin sigi group mayam lady mayam si moiga same blood and we have that blood relation aduna ising dagi de koina nangmi henbuni na koina madu ngakani ka habagi magi statement ama lakhibasina adui matung da mana more da state force da cross border koigi terrorist group mayam amana attack tawra kan openly attack tawra pakanda adugi on the interpretation na mana pikhalakpa Mizoram gi chief minister na adagi di sidagi koigi May 3rd da Churachandpur irang si moina haura matung dagi adudagi khangodana next following days khara da Manipur dagi kuki gi legislator tara do loina huptana chelaga Mizoram da moigi shelter loba adu moina host tawba aduga adudai da May gi tang taraga ni thoi da separate administration gi demand si moina float tawrokpa adagi aizol dagi adagi mu yamna dramatize tawba situation ama Churachandpur amadi Kangpokpi dagi kuki sing hoidna puraga Mizoram da refuse shelter pirini relief shelter hangine na Mizoram government na mu adugi drama am sung tawsalakpa ana sigi port mayam si yenga kanda punamak sigi matung dom kai lake da 1967 gi Mizo People's Convention gi mogi meeting gi minute ama hujik thole
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯤ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯖꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣ ꯂꯦꯟ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯞꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯇꯨꯅ ꯃꯃꯤꯡꯒꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ 1967ꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯁꯣ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯇꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯒ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯁ꯭ꯃꯒ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ uninterrupted supply of arms and ammunitions ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯥ 9 ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦड ꯍꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯔꯦ that all sort of logistic support political support and magi moral support punamakse Mizoramdagi generate tawraga cross border Myanmar romdagi pusalaga moigi syndicate mayamduna pullaga Mizoram through Mizoramdagi madu legitimize tawraga Manipur thajala okay thank you